Welcome to the Light Codes of the Day series. This one is all about Soul Star illumination. It activates your Soul Star chakra for divine inspiration and soul mission clarity. Enjoy. Diririananai ki tiajata hupamaptai tikia. Mapai janai terekititianana. Muaradat kititit fijanat ikitinai. Mawakatanai pepiapa. Marai niahata. Hijaikti hiniatak. Huai fi anaiktieranak. Pai pipianatta etiataja. Hit iream uak aeam. Hait eam. Huak eam. Kuak hiam. Tiak uahaeam. Kiniti huai hikiti haiti. Umaphaitirin. Inifimetterin. Haptaraptiritterin ta. Huktaratata.